Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita masih pada halaman 76 tentang kaifiyah salat tarawih, tentang tata cara salat tarawih. Kita masuk kepada al-kaifiyatus salisah, kaifiyah yang ketiga. Shalla tis'a rakaat mutawasilah, jalasa fis tsamina litasyahhud duna salamin. Cara yang ketiga, Rasul sholat 9 rakaat. Jadi sholatnya beliau 9 rakaat mutawasilah, yang langsung nyambung. Jadi 9 rakaat itu tidak diputus-putus dengan salam, tidak, tapi langsung. Jalasa fis tsaminah litasyahhud, beliau duduk pada rakaat yang ke-8 untuk tasyahud. Duna salamin, tanpa salam. Tergambar tidak antum? Jadi gambarnya, Rasul sholat 9 rakaat, sholat malamnya, tahajudnya itu tadi, tarawihnya. Beliau rakaat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai 8. Nah, pada rakaat ke-8 beliau duduk tasyahud, tapi beliau tidak salam. Summa tasyahada wa sallama fit tasi'ah. Kemudian beliau bangkit lagi ya, bangkit lagi. Lalu beliau salam pada rakaat yang ke-9. Tergambar antum Taufik? Summa shalla rakaatain wa huwa jalisun. Kemudian beliau sholat 2 rakaat dalam keadaan beliau duduk. Jadi totalnya berapa? 11. Tergambar enggak antum? Jadi gini, beliau tegak 8 rakaat. Sudah 8, pas setelah ke-8 beliau duduk, ya, tasyahud. Beliau tidak salam. Kemudian bangkit lagi, normal tasyahud, at-tahiyatu lillahi wassalawatu. Kemudian beliau bangkit, lanjutkan yang ke-9. Kemudian tasyahud, salam. Jadi ada 2 kali tasyahud ya. Nah, ketika yang ke-10 dan 11 beliau tidak berdiri, tapi beliau sholatnya dengan duduk. Tergambar ya. Dalilnya adalah an ummil mukminin radhiyallahu anha qalat, dari ummul mukminin Aisyah ya, dia mengatakan, kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu. Dulu kami mempersiapkan siwaknya Rasul dan air wuduknya Rasul. Fayab'atsuhullahu ma syaa ayyab'atsahu minal lail. Lalu Allah bangunkan beliau sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk membangunkan beliau di malam hari. Ini juga adab akhlak seorang istri. Malam pun untuk wudhu Rasul dipersiapkan oleh Aisyah. Fayatasawwaku wa yatawadda, lalu Rasul bersiwak kemudian berwudhu. Kata Aisyah, untuk perhatikan di sini, wa yusalli tis'a rakaat. Rasul sholat 9 rakaat. La yajlisu fiha illa fis tsaminah. Rasul tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu. Kemudian Rasul memuji Allah, berzikir, memuji Allah, berdoa. Sumayan haud, kemudian beliau bangkit. Ya. Wala yusallim, beliau tuh tidak mengucapkan salam di rakaat ke-8 tadi. Ya. Jadi seakan-akan tasyahud awal ya. Summa yaqum, kemudian beliau bangkit. Fayusalli fit tasayah. Kemudian Rasul salat fit tasi'ah, masuk ke rakaat ke-9.
Summa yaq'udu fayadhkurullaha wa yahmadu wa yad'uhu. Kemudian beliau duduk. Summa yusallim tasliman. Yusmi'una. Kemudian Rasul mengucapkan salam. Kapan ini? 9 ya. Sudah selesai? Summa yusalli raka'atain. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Ba'dama yusallim. Setelah beliau mengucapkan salam tadi, setelah rakaat ke-9. Wa huwa qa'idun. Dalam keadaan beliau duduk. Fatilka ihda asyrata rakaah. Totalnya berapa? Kata Aisyah itu ada 11. Tergambar Mas Ujang? Coba antum salat, antum praktekkan coba. Anggaplah antum gerakan ke bawah sampai 8 rakaat, 8 kali. Ya, terus ya. Rukuk terus. Sujud. Ya, 1 rakaat ya, terus. 1 terus, anggaplah 3 kali 8. Yo, kali 8. Dianukan langsung ke 8, anggap langsung 8. Nah, anggaplah 8 ini ya. Nah, tasyahud ya. Tasyahud. Sampai selesai baca tasyahud. Iya, enggak usah. Maksudnya tasyahudnya sampai selesai kan? Nah, tapi antum enggak salam. Antum manggil lagi. Manggil lagi, Allahu Akbar 9 ya. Kemudian ruku sampai selesai. Ini kan 9 ya. Nah, tasyahud ini ya 9. Salam. Nah, sudah salam. Jangan bangkit. Jadi sambil duduk seperti ini, Rasul duduk seperti ini, Rasul takbir, Allahu Akbar. Salat 2 rakaat itu dengan cara duduk. Difahami? Ana secara pengalaman pribadi, dulu pernah salat di belakang imam yang seperti ini di pondok. Dikarenakan kurangnya ilmu ana pada waktu itu, ya, ana berdiri, ya, diketawai sama kawan-kawan. Difahami? Tergambar antum? Ya. Wa akhraja Ahmad bi isnadin hasan an Abi Umamah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal witri raka'atain wa huwa jalisun. Dari Abu Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sholat setelah witir 2 rakaat dalam keadaan beliau sambil duduk. Nah, ini dalil yang dipakai oleh para ulama, bahwasannya bolehnya sholat sunnah genap setelah witir. Kalau kita perhatikan tadi, Rasul duduk ke 8, genap enggak? Terus naik lagi kan? Jadi 9 kan? 9 itu kan ganjil kan? Berarti kan jumlahnya witir kan? Witir itu kan nama lain dari sholat tahajud. Ya benar? Nah, 2 rakaat yang beliau sholat duduk ini tadi diambil istinbat oleh para ulama, bolehnya sholat genap setelah sholat witir. Difahami? Yaqra fihima bi idza zulzilah wa qul ya ayyuhal kafirun wa huwa fi sahih musnad wa sahahu asy-syekh Al-Albani. Difahami? Ada faedah di sini. Yustahabbu adamul mudawama ala salati raka'atain ba'dal witri. Disunnahkan untuk tidak terus-menerus, tidak kontinu melaksanakan 2 rakaat setelah witir. Jadi pertanyaannya, kalau ditanya boleh, boleh, tapi tidak dilakukan terus-menerus. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yudawim 'alaiha. Dikarenakan Nabi tidak mudawamah, tidak terus-menerus, bal fa'alaha ahyanan. Bahkan Rasul melakukannya sesekali. Faham? Intinya, setelah seseorang sholat witir, bolehkah dia sholat tahajud lagi? Jawabannya diperbolehkan, tapi jangan mudawamah, jangan terus. Contoh misalkan dia sudah sholat tarawih di musola ini 11 rakaat, kemudian dia malam pengen sholat lagi. Nah, jangan terlalu sering, sesekali boleh. Difahami? Kemudian
Yang berikutnya, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli tis'a rakaat bi'iddati kaifiyat. Nah, Rasul salat tahajud 9 rakaat ini ada beberapa cara. Tadi kan 11, sekarang 9. Al-kaifiyatul ula, cara yang pertama, nafsul kaifiyatil mutaqaddimah, cara yang telah lalu. Fakana sallallahu alaihi wasallam yusalli sab'a rakaat muttasilah yajlis bis sadisah litasyahud duna salamin thumma yukmil as-sabi'a wa yajlis litasyahud wa yusallim thumma yusalli raka'atain wa huwa jalisun fatil katis rakaat. Kalau tahajud 9 rakaat, caranya yang pertama dengan cara yang telah lalu, yaitu beliau 9 rakaat itu caranya, beliau sholat 7 rakaat, 7 dulu, nyambung tanpa salam, terus 7, duduk pada bagian yang ke-6, tergambar duduk yang ke-6. Berarti misalkan Firan, antum terus sholat 1, 2, 3, 4, 5, 6, antum duduk yang ke-6. Litasyahud, untuk tasyahud, tasyahud antum duna salam, tanpa salam. Tsumma yukmil as-sabi'ah, kemudian sempurnakan yang ke-7. Selesai 7, wa yajlis litasyahud, duduk tasyahud yang ke-7, wa yusallim, kemudian salam. Berarti tata caranya 7 rakaat tapi 2 kali salam. 2 kali salam, 2 kali tasyahud. Tasyahud yang ke-6, tasyahud yang ke-7. Tasyahud ke-6, tasyahud awal, tasyahud ke-7 yang akhirnya. Sisa 2 tadi kan. Summa yusolli rakaatain wa huwa jalisun fatil katis rakaat. Kemudian duduk 8 yang ke-9-nya dengan cara duduk. Jelas? Ad-dalil, adapun dalil al-hadis al-mutaqaddim, dalil yang telah lalu. Sebelum mana lanjutkan, kesimpulannya tata cara sholatnya Rasul ini 13, ya benar? Caranya beliau sholat 2 rakaat yang ringan dulu ya, 2 rakaat ringan, kemudian 2 rakaatnya agak panjang, agak panjang, agak panjang, agak panjang, terus 1, ya benar? Kemudian cara kedua 13 juga, terus 8 rakaat, salam 2 rakaat, 2 rakaat ya, 8 rakaat, kemudian witirnya di ke-5, ya benar? Jadi 13 tadi cara pertama, 13 2 rakaat ringan, kemudian 2 rakaat ringan itu pendek bacaan, misalkan inna atoina, qul huwallahu ahad misalkan, kemudian yang 2 rakaat berikutnya normal, terus tutup 1 rakaat. Cara kedua 13 tapi 8 rakaatnya tadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, witirnya langsung 5, ya benar? Cara ketiga 11 rakaat, salat tarawih atau salat tahajud 11 rakaat. Untuk yang 11 rakaat ini 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1. Ini yang masyhur yang kita praktekkan kan? Cara yang keempat, cara yang 11 ini caranya ada lagi cara 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, ya benar? Kemudian masih cara yang ke-11. Yang ke-11 tadi ada cara lain. Apanya? Disebutkan di sini 8 rakaat tasyahud, 9 salam, 10 11 duduk. Ya benar? Nah, kalau diperhatikan di sini ya, diperhatikan di sini sebenarnya enggak sebatas ilmu yang buku yang kita miliki ya. Sebenarnya 11 itu bukan caranya 2 2 2 2 2 3, ya pada, malah justru yang ada itu kalau nak 3 pasangannya 4 kan, ya enggak riwayatnya kan 4 4 4 4 3 kan.
Atau kalau mau 11 tuh 2 2 2 2 1. Iya enggak? Di halaman 75. Namun permasalahannya, boleh enggak sandarnya 2 2 2 2 2 3. Nah, ana dapat keterangan dari Syekh Sa'ad Al-Khathlan. Kata beliau, dari sisi boleh, namun jangan dijadikan terus-menerus. Karena yang terus-menerus dilakukan oleh Rasul, kalau 11 pengennya 2-2, itu 1. Ujungnya itu 1, bukan 3 sekaligus. Yang 3 sekaligus itu yang 4, 4, 4. Kemudian sholat tahajud yang 9 tadi. 9 tadi ada 2 cara kan? Atau beberapa cara tadi? Kita baca ini, sebutkan dalil. Ad-dalil al-hadits al-mutaqaddim, hadits Aisyah ummul mukminin qalat lamma asanna nabiyullah wa akhadahu al-lahmu aw tara bi sab'in. Dulu tatkala Rasul sudah tua dan beliau semakin berat bobot badannya, banyak dagingnya, beliau witir dengan 7 rakaat. Wa sana'a fi rak'atain mithla sani'i fil awal. Dan beliau lakukan pada 2 rakaat seperti apa yang beliau lakukan pada yang pertama. Fatil katis rakaat. Itu ada 9. Qauluhu, ucapan Aisyah, mithlu sani'i al-awwal ay shalla 7 rakaat. Beliau salat 7 rakaat. La yajlisu fiha illa fis sadisah. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat ke-6. Fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'u. Tsumma yanhadu wa la yusallim. Tsumma yaqumu fayusalli as-sabi'ah. Kemudian beliau bangkit salat yang ke-7. Yang ke-6 tidak salam tapi lanjut ke-7. Tsumma yaqudu fayadhkurullaha wa yahmadu wa yad'uhu tsumma yusallimu tasliman yusmi'una. Kemudian yang ke-7 barulah beliau mengucapkan salam. Tsumma yusalli rak'atain, kemudian beliau salat 2 rakaat ba'da ma yusallim wa huwa qa'idun fatil katis rakaat. Kemudian beliau salat 2 rakaat sambil duduk, jadi jumlahnya 9. Jadi kalau kita perhatikan di sini Rasul pernah salat tahajud qiyamul lail 9 rakaat. Ya, 9 rakaat. Dalam artian dari riwayat ini ikhwan menunjukkan qiyamul lail sama tarawih itu sama baik. Cuman bedanya qiyamul lail itu biasa digunakan untuk salat yang tidur dulu. Adapun tarawih itu yang langsung dikerjakan setelah sholat isya. Dalam artian, ya sebenarnya kalau antum pengen sholat 9 rakaat itu diperbolehkan. Namun apakah boleh kita amalkan di masjid-masjid kaum muslimin? Tergantung. Kalau masyarakatnya sudah punya ilmu, sudah tahu tentang hal ini, silakan antum amalkan. Nah, kalau mereka tidak tahu, antum amalkan sebagaimana yang berjalan di masyarakat. Mereka 11. Ya. Tapi kalau antum seandainya pengen ngumpul di rumah tahfiz gitu, imam misal Pak Taufik jadi imam, mau dipraktekkan malam ini, silakan, bebas, antum praktekkan, tidak masalah. Tapi jangan di masjid umum, rame kaki, dikira bid'ah buloh. Sekarang al-kaifiyatus tsaniyah, cara yang kedua. Yang 9 rakaat tadi. Kana yusalli 6 rakaat. Beliau salat 6 rakaat. Summa yutir bi 3 rakaat. Kemudian langsung witir 3 rakaat. Fatil katis rakaat. Itu jumlahnya 9. Dalilnya an Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas, annahu raqada inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastayqadha fatasawwaka wa tawaddaa. Abdullah bin Abbas pernah tidur di rumahnya Rasul. Ketika itu Rasul terbangun, beliau siwak, beliau berwudu, wa yaqul, dan beliau mengucapkan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Faqara'a ulail ayat hatta khatamas surah. Kemudian beliau baca ayat tersebut sampai selesai surat Ali Imran. Tsumma qama fa shalla rak'atain. Kemudian beliau bangkit salat 2 rakaat. Fa atala fil qiyam wa ruku' was sujud. Beliau perpanjang berdiri, ruku dan sujudnya. Tsumman sarafa. Kemudian selesai beliau.
Fanama hatta nafakhah. Beliau tidur sampai nafakhah, mendengkur. Ya. Ada kan kalau orang tertidur pulas itu kan ada suara ya. Summa fa'ala dzalika thalatha marrat sitta rakaat. Kemudian beliau lakukan 3 kali. Enam rakaat jumlahnya. Difahami? Nyambung, tadi kan 2 rakaat. Beliau tidur. Kemudian beliau terbangun. Beliau 2 rakaat. Ya. Kullu dzalika yastaq wa yatawadda wa yaqra' haula'il ayat. Masing-masing tadi beliau wudu, beliau bersiwak, beliau membaca ayat tadi. Tsumma autara bi salasin. Kemudian beliau witir dengan 3 rakaat. Jadi maksudnya gini. Boleh antum lakukan qiyamul lail, tahajud tadi, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 6 totalnya. Langsung antum witirkan 3 rakaat. 9 kan? Fa'adzana al-muadzin fa kharaja ila shalah. Lalu ada kumandang muadzin, kemudian beliau keluar menuju salat. Tergambar, Fik? Misalkan pengen buru-buru, ya. Witir kita, sholat kita buru-buru ini, karena mungkin mepet waktu misalkan. Untuk pengen mungkin ingin mudik misalkan kan, tidak masalah. Sholat dipercepat misalkan tadi, menjadi 9 rakaat. Caranya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, langsung 3 rakaat witirnya. Difahami? Misal Firhan jadi imam, antum 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian langsung 3 rakaat. Apakah wajib sujud sahwi? Jawabannya enggak, karena ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Cuman yang permasalahannya, kalau seandainya masyarakat enggak tahu, itu kan timbul kontra kan, dikira ngurangi rakaat. Kemudian wahwa yaqul, sambil Rasul berdoa ketika keluar menuju sholat. Ini doa ketika berjalan dari rumah menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Hafal, Fik? Dil? Belum? Tidak masuk list doa anak-anak. Hah? Kemudian al-kaifiyatu tsaniyah, cara yang kedua. Ya, cara yang kedua ya. Untuk yang sholat berapa ini? 9 kan? Kana yusalli 4 rakaat. Dulu beliau sholat 4 rakaat. Tsumma shalla 5 rakaat. Kemudian sholat 5 rakaat. Tergambar tuh. 4 rakaat langsung tegak 4 rakaat, kemudian salam, kemudian bangkit lagi langsung 5 rakaat. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala bittu fi baiti khalati Maimunah bintil Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, aku pernah tidur di rumah bibiku Maimunah bintul Harith. Maimunah siapa? Istrinya Rasul ya. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha. Ketika itu Rasul ada di rumah Maimunah. Giliran jatahnya Maimunah. Fa shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-isya. Rasul salat isya. Tsumma jaa ila manzilihi. Kemudian Rasul datang ke tempat rumahnya. Fa shalla 4 rakaat. Rasul salat 4 rakaat, tsumma nama. Kemudian beliau tidur. Tsumma qama. Kemudian beliau bangun. Tsumma qala. Kemudian Rasul mengatakan, nama al-ghulayyim, tidur anak kecil. Ghulayyim tasghir dari gulam. Au kalimatan tushbihuha, atau kalimat yang mirip dengan itu. Tsumma qama, kemudian Rasul bangkit, faqumtu an yasarihi, aku pun berdiri di sebelah kiri. Faja'alani an yaminihi, lalu Rasul menggeserkan aku, letakkan ke sebelah kanan. Fa shalla 5 rakaat. Rasul salat
5 rakaat. Difahami? Total berapa? 9. Kemudian kaifiyati sholati salas rakaat. Cara sholat witir 3 rakaat. Ya. Cara sholat witir 3 rakaat. Caranya gimana? Jumhur ahli ilmi jawazul wasli wal fasli. Jumhur ulama mengatakan boleh witir 3 rakaat tadi dipisah ataupun disambung. Kita nih di sini Muslim Mukarramah pisah atau sambung Pak Wahid? 3 langsung. Jumhur menyatakan boleh dipisah, boleh disambung. Wal fasl afdal minal wasli. Dipisah itu lebih afdal kata jumhur dibandingkan disambung. Wa dzalika ayyusalli raka'atain tsumma yusallim tsumma yusalli raka'atan. Yang demikian itu gambarannya salat 2 rakaat, kemudian salam, kemudian salat 1 rakaat. Intinya gini, jumhur ngomong boleh. Boleh langsung 3, boleh dipisah. Nah, supaya jangan sampai wong tuh memahami witir tadi tidak boleh dipisah, maka bagusnya sesekali dipisah, sesekali disambung. Ya enggak? Karena sebagian masyarakat ada yang mengkritisi witir dipisah atau dipisah, mengkritisi dipisah ya. Alasannya apa? Dikarenakan alasannya tidak kati sholat 1 rakaat itu. Risih mereka. Nah, jadi kalau seandainya dipraktekkan tidak masalah langsung 3 rakaat, tapi sesekali dipisah 2 rakaat, 1 rakaat, supaya jamaah tahu bahwasanya pendapat jumhur membolehkan untuk dilakukan pemisahan. Boleh disambung, boleh dipisah. Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi fil Majmu', dalam Al-Majmu', as-sahih, pendapat yang sahih, indana, di kalangan kami, di kalangan siapa ini? Mazhab Syafi'i ya. Annal fasla afdol, bahwasanya dipisah itu yang afdol. Kata Imam Nawawi, dipisah itu afdol. Wa huwa qaulu Ibni Umar wa Mu'adz al-Qari, itu pendapatnya Abdullah bin Umar dan Mu'adz al-Qari. Wa Abdullah ibni Ayyash ibni Abi Rabi'ah, itu juga pendapat Abdullah bin Ayyash. Wa Malik wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr, pendapat Imam Malik, Ahmad, Ishaq dan Abu Thawr. Ad-dalil, dalilnya tadi. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, Sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbar. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ketika itu Rasul sedang di atas mimbar. Ma tara fi salatil lail. Nah, laki-laki tadi bertanya, ma tara fi salatil lail, bagaimana pendapat engkau tentang salat malam? Kata Rasul, masna masna, 2 2, maksudnya 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyiyas subha shalla wahidatan. Kalau engkau khawatir menjelang subuh, salat saja 1 rakaat. Fa autarat lahu ma shallah. Maka witirlah, maka dia pun witir untuknya sesuai dengan apa yang dia telah sholat. Maksudnya 1 rakaat tadi telah dianggap witir sesuai dengan apa yang dia telah sholat. Wa innahu kana yaqul, dan juga Rasul mengatakan, ij'alu akhira sholatikum witron, jadikan sholat terakhir kalian itu, sholat malam kalian itu terakhirnya adalah ganjil. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bihi, dikarenakan Nabi memerintahkan untuk melakukannya. Tanbih, namun ada peringatan. Yushtarot idza shallaha muttasilah alla tusyabiha salat al-maghrib. Dipersyaratkan
apabila dia sholat tadi nyambung langsung 3 rakaat, tidak menyerupai sholat maghrib. Difahami? Jangan menyerupai sholat maghrib. Apa sholat maghrib? 2 kali salam. Difahami? 2 kali tasyahud. Sekali salam tapi 2 tasyahud. Balis sunnah ayyusalliha bi tasyahudin wahid. Yang sunnah caranya apa? Kalau sholat witir langsung 3 rakaat, 1 kali tasyahud. Lima ja'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu mauqufan la tusyabbihu bi sholatil maghrib. Janganlah kalian menyerupai atau la tasyabbahu bi sholatil maghrib. Janganlah kalian menyerupai sholat maghrib. 5 rawat Aisyah, berdasarkan riwayat Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yusallim fi ra'atay al-witr. Dulu Rasul tidak salam pada 2 rakaat witir, ya. Wa huwa ikhtiyarul allama al-Wadi'i wal Utsaimin wa Ibnu Baz. Itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Mubil, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz. Intinya apa? Boleh 2 cara tadi. Boleh langsung 3 rakaat, boleh 2 rakaat. Difahami? Kemudian tambah 1 rakaat. Jadi boleh 2 1, boleh langsung 3. Tapi ini masalah khilaf ya. Khilaf. Intinya jumhur menyatakan boleh. Kalau ana pribadi lebih condong ke pendapat jumhur yang menyatakan dibolehkan langsung 3, boleh juga 2 1. Di sana ada pendapat lain yang menyatakan tidak boleh langsung 3. Tidak boleh langsung 3, tapi mewajibkan harus 2 plus 1. Difahami? Itu ada pendapat sebagian para ulama yang seperti itu. Wallahu ta'ala, kita cukupkan dulu sampai di sini.